usul fi tafsir bawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala wano den nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wano den aali en e sahaba en den janto hunode raɓɓiɗunde ko wowodiri e ngal gandal ɗo kala gandal yowodirngal e qur'ana on taway ko kangal ɓuri yaajude gande ɗen fof ay al-ulumu al-muta'alliqatu bil-Qur'an hiya awsa'u al-ulumi majalan wa amdajuha bahsan ko ɓuri yaajude e gande ɗen fof ɓuri ɗendude e gande ɗen fof wiɗande e windande e kurganede ko gandal qur'ana ngal ko qur'an lafzuji mayre on kurkana min janibil qira'at janginji ɗin fof waɗa dabtu mutawatiruji ɗin e majji anda charzuji ɗin e majji anda ko rewirte Allah e majji anda ko rewirtake Allah e majji anda ko ittorte wula e nder qira'arji ɗin ka ñawoje ka tabintingol ñawoje anda ko ittortake wula e muɗum noon tabiti gasi ndo ko min haythu allafa janib go e ganda ɗen ma yusamma bi taqniyati ta'bir hada dahara fi ulumi al-Qur'an ko qur'an tun ɗum weeti ngal ɗo gandal wiyete ngal taqniyatu ta'bir ñaawirgol konnguɗi ɗin firo ngon haa joomiraaɓe gande goo ka ulumul Qur'an wano Rumi o maaki Cheikh ar-Rumi o wi'i konngol alaaka Qur'ana ngol postinten ƴetten ngol jinden e nder saggitorɗe ɗengal arabu ɗen fof dictionnaire fof kamus fof maajimuji fof tawen en waaway heɓude ko lontiniren ngol ɗon konngol ka nder qur'ana kala konngol ngol littuɗen ka nder qur'ana konngol wongal adduɗen en tawa wata lontade ngol ɗon konngol ayi si konngol ngol no marɗo konnguɗi 50 yottinayɗi firo ko konngol ngol yottinta kon en tawi sen ɓilti konngol ka nder qur'ana e soggande nde qur'ana nde Allah waɗi nden en wata addude konngol ɗon lonto nden ɗon soggande aduna no wala qur'an ko ɗum waɗi ko hunde mawde hunde hawnide konnguɗi arɗi ɗin fof kadi a taway señƴande majji on tindinay firo majji on ha heeɓi yoga e karmokoɓe gande alqur'ana wiwɓe indama tatlu alayya alkalima aqulu laka almana wa in kuntu lastu ala diraya sa jangganilan kalima ka qur'ana mi ande señƴande nden mi yiyatoma firo ngon ha woti wiya fa damdama wonni ko damdama duɗɗodirgol no e muɗum wo seƴande rubahi arde nden fa'lala dam wo seƴande no e muɗum zuhziha zah ko wonɗo mortade fokkiti yanugol pooɗa o qur'ana suɓi kalima hawrodirɗo mortotoɗo ko etoto kon fi pottegol ka woni mortade ɗum e digiwo taw yanu suɓi tawi kalfe ɗen wawa yarude noon waɗi ɗon faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz idan ha jomiraɓe gande ari wiɗi tugarɗiɗe no e nder qur'ana ɓe tawi qur'ana fof konngol tugarɗingol ay kalima gariba ala si wona konngol gotol kalima goto pet woni e nder qur'ana tawa ko kalima gariba mahjura wara noppi ɗin no sali kalima on kono e soggande ka kalima on ari ɗo noppi ɗin salaki ha karmokojo wiyeteɗo Rumi o inni wallahi la adri a alkalimatu ankar amma ana alkalimatu ankar wallahi mi anda so tawi ko firo konngol ngol ɓuri añinade kako konngol ngol ɓuri añinade qismatun diza makhraj dad on e makhraj zay on
biza wo kalima mahjuratun fi sami kono andasi ko sendore nde heferɓe ɓen sendi nden wi Allah no mari jogiti malaika ɓen ɓiɓɓe rewɓe o andasi ko nden ɗon ɓuri añinadesi ko kalima o Allah suɓi konngol añiningol ka sendore añininde waɗa o suɓi konngol añiningol ngol noppi ɗin dogata biza wolugol ngol no satti ka sendore añininde waɗa ka o tooña o suɓi konngol kanugol o waɗi ka o tooña sendore kanunde ka woni idan qur'an ko hunde mawde nde kurkana oɗum waɗi si jomiraɓe gande ɓe ginni ko sabu mase qur'ana ɗen nahu waɗira ko sabu renugol mase qur'ana ɗen nahu waɗira ko sabu renugol peesirɗe konnguɗi ɗin sarfu waɗira ko sabu renugol yottodiral soggande ɗen gandal balaga ngal waɗira ko sabu renugol soggande ɗen e biro ngon gandal balaga waɗira renugol mase ɗen nahu waɗira renugol peesirɗe konnguɗi ɗin sarfu waɗira idan konngol kala wonugol e nder qur'ana wiɗen en ƴettingol en jindi e sakkitorɗe ɗen en heɓata ko lontotongol e soggande nde Allah waɗi nden e soggande nde Allah waɗi nden qur'ana ko wii kon heeferɓe arabeɓe hattuɓe ɓendude haqqille hattuɓe waawugol haala hattuɓe suusugol reedu hattuɓe yiɗugol manti e mawnintinare so qur'ana yettike ɓen ɗo yoɓe addu sifa qur'ana ɓe wawali wiiɓe yoɓe addu sifa suratuwol ɓe wawali ɓe wiyama yoɓe addu ko yerodiri awa e suratuwol hara na sifa suratu kono ko min mislihi na mislihi de min mislihi ko yoga tun hara no yerodiri bete no nandi no woodi ka eɓɓidire ɓe wawali ko tawde ɓe wawata woni sina ɗum ɓe waɗayno si woni goɗɗo e maɓɓe mantike a miijoto ko ɗon manti hatti a miijoto ko ɗon doole hatti a miijoto ko ɗon hoolitare e hoonitare a miijoto ko ɗon hatti hakke ko ɓe mantino jahiliya mara sifa e mantare ɓe manti haa ɓe waawi wi'ude yimɓe ko hina kamɓe ɓe woni mokade ɓen wonde si sonnajo e maɓɓe saawike leƴƴi hedditiɗɗi fof waano to sujja hulugol bobo sawa ɗon hakke ko ɓe anndi bobo no suusi reedu ko ɓen makko wartata eɗan si mantorɗo ni wiyama yo addu sifa qur'ana o addade ara emo waawi ara o wata sina ɗum o waddayno ko ɓuri ɗum o waddayno ko yerodirimu yimɓe ɓe tata ɓe mara waɗa ko ɓurata ɓe welde ko ɓurata ɓe yooɗude ko piiji ɗi tata sariya no harmini ɗum e anda sariya alaka maɓe ɗum waɗi si amre ibn al-kulsum no wiya en ala hubbi bi shahniki fasbahina wala tubqi khumura al-andarina musha'sha'atan ka anna al-hissa fiha idha ma al-ma'u khalataha sakhina tajuru bi dhillubanati an hawahu idha ma dhaqaha hatta yalina ترى اللحظة الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة إلى آخر القصيدة إذن دي منتي دو بوتونغو دو دي توني تاري دو ngal cuutarreedu sifa ngal ɗo si qur'ana ari wi'i ɓen ɗon yoɓe addu min mislihi ɓe ronki haray ko tawde qur'ana woni ko hunde mawde ko hunde teddunde kono karmo ko ɓe landi non ɗo joni inni qur'ana addu konnguɗi ɗi tata arabe ɓe ngari wata addude sifa mo ɓenni la o ɓuri kon noon kadi hawnade ko a sahlul mumtani ko hunde hoynde a janggay sengo ɗerol janga certowol fof hara hawrali nder ton e kalima mo anda firo mum fayda kono sa inni a soggay e yewtere maɗa sifa nden ɗon soggande a tawa yawata andi ko ɓuri hewde kon haala sakkorka goɗɗo ko ya tumbu nder ton haalaji sattuɗi tawa o tigi si yiltaki e sakkitorde e dictionnaire ji ɗin o wata andude firo mum ngon ta ko ma o yilto toon so anda firo ngon kankadi so faalama wadde sifa ɗum ko ma o yilto ka arabuure sattunde o waɗa si o sakko ma e ko wonɗa wadde kon kono ɗa qur'ana na ɗum waɗi qur'ana yewtu ko faamoto yewti ko nanoto yewti ko weli yewtiri no hoyri kono tawi a wata wadde sifa kon ko hoyi ɗon ko ɗum ɓe nata sahlu almumtani no hoyi ha an tigiri sa yiyenne a no hoyi de no waɗugol sifa ɗum ɗo no hoyi de kono sa inni a waɗa ya jotto hama ya wata wadde ɗum ɓe nata sahlu almumtani idan qur'ana
heferɓe ɓen qirritike qur'an, heferɓe jahiliyanke ɓen ɓe qirritike ɓural qur'ana. Mughira ni Shu'ba o landama fi qur'an, o yeeta yo sifo qur'ana, yo aybin qur'ana, himo andira ɓendugol haqqille, himo andi gimi arabu ɓen, himo andi nasru arabu ɓen, yo eto ha o wola konngol ngol yejjitetake hoore qur'an. Jooɗi fakkara wa qaddara ko heɓɓi wota ɗum ɗo gasata, ko addi wo fi aybinirgol qur'an o tawa yaata, o tawa ene tigi tigi so winni ko nde shi'ir ɗum ɗo nanda e shi'ir nakimini. So inni ko nde haala ndure, mo andi haala ndure arabu ɓen fof no wonji haala ko ndure ɓen wolata kon kon ɗum ɗo nanda e haala ndure. Yewtere o yewtere ella wo mo addi mo miijiti ha o heɓi wa qaddara o eɓɓidiri mo e qur'ana, o ndaara o tawa yaata no gerdi wote a marsata. Tawi o wata yaltitude hulasa si wona o inna in huwa illa sihrun yu'tar, kono na e sifa ko men andi ko menen wona heggede, ko mbine o woni fillade, kono na e sifa ɓe men andi ɓe, par ce que o anda kon toni wurde. E tan ɗum ɗo gandal qur'ana ngal ko gandal mawngal, no jeeya ko ɓuri ɗum ɗon mawnude koko wiyete tafsir. Kadi andi si hunde mawni, kala ko salti e mayre mawnay, kala ko iwi e mawre mawnan, kala ko iwi e mayre tettay hulɓinoto. Imamu Tabari ari o laati ke o jaɓata jannugol tafsir ka hoɗo, so falama jannude o yaltide e almuɓe makko ɓe mbeya sera, ɓe landimo limada wonni o hulwota woluy qur'ana ko sella Allah tippina e hoore maɓɓe ledde, tawa kanko woni sabu yimɓe makko ɓen halkede. Edan ndaron noon tawen enen ko fuɗɗorte duɗɗonirede hande ko tafsir. Ha ɓukki e tafsir yimɓe ɗo jeyaka e mum few, ha nanuɗe woɓɓe no firi wa qatala Dawudu Jaluta, tawi ɓe sendidira fa'ile maf'ul, ɓe wi goɗɗo e maɓɓe wari goɗɗo. Oɗo kadi ko hulowo Allah onni, ɓay tawi o anda ko mbo wari, o susali wiide kaari wari kaari, oɗo ko hulowo Allah. O inni wa qatala Dawudu Jaluta, goɗɗo e maɓɓe wari goɗɗo. Andimo sindi dini si o arno ɗo moyni o qatala Dawudu Jaluta, Jaluta wari Dawuda, ma Dawuda wari Jaluta, ara o anda ko nunge mum ka. Idan ko hunde mawnde, hunde jandude, hunde kadi nde tawata ko enen sakkitoru ndo fuɗɗiti nde ɗo. Mawɓe ɓen kadi nani wawno. Fannu sakkiteteɗe jangede on hari ka meɗen ko tafsir. Fannu sakkiteteɗo jangede on ko tafsir. Ɗum noon ceerno Samba Mombe ya wolni en ɗum ko laaɓi ka o gerde malal, maki janga tawhid nahaw e bayan, lugha fiqha haditha e needi lasol, janga tafsira e ɓaawo ɗum hura naɓita gandal e dewal. Ay ko fannuji jeɗɗi jangeteno, fannu jeɗɗaɓo jangeteɗon kamen ko tafsir, kanko sakkitorde. tan kono hande sa accidi janggoɓe ñi hoore mum ko ɓe arta ustad ko tafsir faala yon janna. Tan ko hunde nde tawata no hatton jinni e gande hertiɗe, tawata ɓen ɗon gande ko ma jange si ɗe janga ka famotako. Ko nun nafoore sakkitorgol tafsir ko wonde sa ƴetti e gande haala kurkaniɗe qur'ana ɗen, a ƴetti ka kala seeɗa a naatoyi e gandal tafsir ngal a tawa a wallidira woni e ceerno ma on wallidira woni. Sina ɗum so innima o yettotoma ko yowodiri e aya on fof on jangata ɓuuri jumla goto ma jumla ɗiɗi ma jumla tati ma aya goto ma ɓuuri aya ɗiɗi. Nde tawno noon feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen koye maɓɓe qur'ana tippi sahabaɓe nelaɗo ɓen, ɗengal ngal hari fe noon suma bonali ɗengal arabu ngal ɓe nanay arabu sadiqatan, ɓe heɓa wewɓi e haala arabu kan sadiqatan. Hono ɓeeɗo a yiyayno e maɓɓe jangowo bakara hitande arano taskade firo maggol no hetade hutorgol ngol. Idan aray enen kadi wonen ɓurɓe moƴƴude londiɓe, ɓurɓe moƴƴude feƴƴuɓe. haray ngal ɗo gandal ulumul qur'an ko gande ɗuɗuɗe, defte buyno wallifa e gere hiwgol qur'ana on, hiwirande ka firo, hiwirande ka konguɗi. No jeeya e defte jane wallifade e ilmu ulumil qur'an, al itqan fi ulumil qur'an lil imam as-Suyuti, al irfan fi ulumil qur'an lil imam az-Zarkashi, qawaid at-tafsir lirrumi.
dan ɗeɗo no jeeya e defte jane wallifaade ko yowodiri e ilmu tafsir. amma defte tafsir moftuɗe ɗen gandal kadi tafsir no jeeya e majje tafsiru tabari. tafsiru tabari muqaddima makko on ko muqaddima nafisa, muqaddima welɗo, muqaddima laaɓuɗo, muqaddima wonɗo wuulude ko yowodiri e gandal tafsir ngal. ko on ɗum wiyete ta'wil, ko on ɗum wiyete tafsir, ko on ɗum wiyete ta'wil, ko on ɗum wiyete tafsir. sendindirana en hakkunde ta'wil e tafsir. ɗan ɗo kadi no jeeya e ko taskiɗen tawɗen matnuji winda ɗin e usulum fi tafsir no jeeya e moƴƴanɗi fuɗɗotoɗo ɗin nde deftere ceernoɓe meɗen maketeɓe Mouhammad Salih bin al-Uthaymin. ceernojo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi barki e gurdam mum, waɗi barki e gandal mum, waɗi barki e konnguɗi mum. tawata hunde sinde satti o rewi e mayre fayda tawa nde hoyi. sa wi gandal no satti ɗo ha Cheikh Ibn Uthaymin rewi ɗon sarhi ngal ɗon gandal a tawa ɗon hentike, tawa e ɗum ɗo bili tawa e hoyi. ɗum waɗi so wayli gimol ngol yimowo inni annahu sa'bun wa tawilun sullamu. o doyni nahu no satti barkal ƴawrugal ngal e nahu no juutiya. o inni nano ngo duwano wi'irde, o ko duwano wiwde annahu sahlun wa kasirun sullamu. nahu no hoyi ha ɓargal ngal no raɓɓiɗi pot metta famude. ono en andi jaka ɗe gande fof ko jannowo on hoynata ɗe, ko jannowo on sattinta ɗe, na kanje tigi ɗe satta. ko ɗum ɗon fametenge konngol Ibn Uthaymin ngol. ɓeya feƴƴuɓe inni wo nahu no satti o ari en ɓe duwaka wiide no satti ɓargal ngal no juuti. ko onde satta ɓargal ngal no raɓɓiɗi kadi pot metta famude. mo jentike sharhu makko Ajrumiya on kasadji ɗi o waɗi sharhu dimma alfiya o tawa kadi ko ɗum woniri ko wiyete nahu kon satta. ko woni si hunde waɗama kuuku yeeso goɗɗo o hulinde ado hukkodirde e mayre o naata o yaltidata fus e mayre. si nde waɗalmo masibo aray o yetti Allah. dan hunde kala nde goɗɗo huli battinay ka wonki makko. sa fiɓi ka wonkima mi famata gandal kaariwal, sa naati e magal a famata, a yaltiray ni. ko honɗum haɗi fama na kangal satti ko finde ma nde fiɓuɗa ndey wonde a famata ko ɗum hatta. tan goto gandal o gandal ala ngal neɗɗanke talibu ilm duwa fiɓude wonde ngal ɗon o famata ngal. tan ka raɓɓindingol konngol ɗin naten e muqaddimatul muallif ɗum ɗo rewnidirande nden ɗo no wayi wasino junniti e nde ɗo deftere seeɗa. ƴette muqaddimatul muallif o ceernojo on waɗiri kon hunode wonande deftere maɓɓe usulum fi tafsir. ɓaawo en anndude wonde manna karmo koɓɓen no lurri hal litafsiri qawaid am laysa litafsiri qawaid. kathirum minhum qalu laysa litafsiri qawaidum bal litafsiri usul. litafsiri usulun laysa litafsiri qawaidun. limadha؟ لأن كل القواعد الموجودة في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية أو في غيره من الفنون كلها مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلا يمكن وجود القواعد قبل القرآن. فإذا كانت أخذت من القرآن لا يمكن أن نقول للقرآن قواعد. للقرآن قواعد هذا لا، لكن يمكن أن نقول للقرآن أصول. في هندم haala arabe ɓen ka wooda adu qur'ana tippade e rasul qur'ana ari qirri inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. wonugol mayre haala arab usul ji arabu ɗin ko ɗin ɗo woni ko qur'an famirte. woɓɓe senditi gandal ulumul qur'an ɓe senditi ngal becce nayyi. feccere goo tagge fo ngon fof no fota e mayre fof famay woni arabi woni ajami no weeli famude ha. feccere goo la yafhamuhu illa al arab famatande si wona arabu ɓen. ko ɗum noon fanda arabu ɓen humpitiɓe ɗengal arabu ngal. si a jangali gandal arabu ngal a wata famude nden feccere ɗum. feccere goo yurafu bil hadith. feccere faltortende hadith.
firatande noon si wona sahaba ɓe ma rasul sallllahu alayhi wa sallam arano mumi piiji yowdirɗe e lakara e ko nandite sifa ɗin noon piiji feccere goo yarifu rasikuna fil ilm ko humpitinde ko tutiɓe e gandal ɓen hewtuɓe martabatul ijtihad ko ɓen ɗon faltoto ma lugginiɓe e gandal haray ɓe tuti e gandal wiyete ɓen ar rasikuna fil ilm ara ko ɓen ɗon faltoto walillahi alhamdu no jeeya e pecce ɗi fof kafi ɗen at tawhid ayeje qur'ana yowdirɗe e tawhid ɗen fof siɗe janggama hatun jinna e balaga fiya faamuɗe hatun jinna e nahu digiya faamu hatun jinna e sarfu hatun jinna e hunde kaari goɗɗo artaɗo janggana en aya fit aqida o inna si a jangali tawhid wonno si a jangali balaga a famata o aya ko allah fan la ɗum waɗi ittafaku ala annahu laysa fihi majaz fi ayati sifa laysa fi kulli alquran fi ayati الصفاء ليس فيه مجاز لأن المجاز يتطلب علما آخر يتطلب صعوبة ربيا هم بتهون كاري في عندا آية عقيدة يستوي فيه الجميع تجنجتم إن الله لا يغفر أن يشرك به لأنه جنة بلاغة لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واضح جدا وضوح أشر أخبر أن تنفل تلك لني أرتادوا إن التقديم نتون تأخير نتون اصطناب نتون إسعاد نتون علم البدي ناتيتون علم المعاني ناتيتون علم البيان ناتيتون دون على أما بجهد دي تنغري دهاتون جني اللوال دونغال سيرا كوغا مقدمة المؤلف شرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن من المهم وسلم تسليما حسنغol joni ko fiyon wadi tasliman ari sifatun do benata kullu fi'lin ukida bi masdarihi fal murad minhu al haqiqa al majaz kala gollal arngal ngal tentinira masdaru makgal on kala fi'il ardo o tentinira masdar makko ngare ko fanda e makko ko haqiqa wana majazu ala ndar ton are ko kisal tiki wangal ko ngal dum woni ko fanda qur'ana inni wa kallama allah musa takliman on ko masdaru kallama almuradu minhu alhaqiqa ko haala tigi fanda wona goɗɗum ɗo ko karmo ko ɓe luga ɓe fof hawti fotti si goɗɗo ari ɗo a sariyankejo inni la kallama allahu musa ko jopagol ma ko heɓɓugol ma ɗum na haala ko annabi musa wolnimo e ginnemo la ko onum fotti ka ɗengal arabu wonde kullu fi'lin ukkida bi masdarihi falmuradu minhu alhaqiqa lal majaz idan wa sallama tasliman amma ba'du فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله جاء همي إكالا غندال دنتان كيون جنجي نوتو لسليجي غال غندال دون إمام الشاطبي نيوتي يوتره ndeburi ndodo tentude seeda wonde laawi heɓirɗi gandal ɗin ko ɗiɗiɗi longinagol e timugol sellanta hay goto yo timu ko longinaki fuɗɗode mum lasliji mum sellanta hay goto yo timu e gandal ngal o longinaki asliji muɗum ɗin ay simi falama timude fi ilmi nahwi yajibu an atalaqqana matnan min mutuni nahwi min mutalaqqinin aw min cheikhin si falama timude gandal nahungal no waɗɗi yomi heɓu mi longino e jungo ceernojo fuɗɗodeji nahwu ɗin lasliji nahwu ɗin mi heɓa hay ko matnugo to janngaɗo hande kadi mi yanño fi ulumil qur'an no waɗɗi yomi longino e jungo ceernojo fuɗɗodeji lasliji ulumil qur'an ɗin miɗo wawi ɗon hande kadi yanñade ɓay mi heeɓi sottirgal ngal mana arada an yakuna aliman ibnu khaldun maki man arada an yakuna aliman fa alayhi fi kulli fannin aslahu kala faalaɗo wonde ganndo no waɗɗimo e kala fannu laslingal ɗon gandal o huɓi dow mustalahuji konnguɗi hutorteɗi ɗin e gandal ngal o huɓi dow ga'idaji wondi ɗin e gandal ngal hande kadi so timi hoyi ko timi wo ko yaññinagol ko ɓeydugol wona tutugol
amma si wona ɗum haray ko hunde sattude ceerno on tentini ɗum inni no jeeya ko himmi e kala fannu nde neɗɗanke on andinoto e lafdiji fannu on ma yakunu konko wonata awnan lahu ballal wonandemo wallitomo ala fahmihi e famugol on fannu ɗon wa tahrijihi e yaltingol fannu on ala tilkal usuli e ɗin lasliji ɗi o jangi ɗon liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiya tigi yo gandal makko ngal wonu mahingal e binde dolluɗe yeɗɗuɗe wa da'aima rasikha e tugale tutiɗe waqad qila wi'ama man hurima al usul hurima al wusul kala ɗawaɗo lasliji gande ɗin o ɗawete hewtoygol ko fanda kon ka fanda ɗon e ngal ɗon gandal man hurima al usul fi ilmi tafsir hurima al wusul ila al ghaya hurima al wusul ila al tafsir kala ɗawaɗo faltagol binde gandal tafsir ngal haray o ɗawama yottoyagol ka ɗaɓɓaɗon e gandal tafsir ngal la budda bi badi bima yambaghi al bad'u bih oɗo waɗi imamu Shawkani ka Fathul Qadir o maki wala ya'murakum an tattakhidhu an-nabiyina wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyina arbaban ya'murukum qablahu bi qalil aya aɗo ɗon on ɓawo makko ɗon وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين قال الإمام الشوكاني في فتح القدير الرباني من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره كوني رباني ko ne'irowo yimɓe ɓen ko togosal gandal ngal ko adi o ne'irdeɓe ko mawni e gandal ngal ay ko duɗinirowo jama on ko duɗorte kon e gandal ngal ko adi o ne'irdeɓe ko timirte kon e gandal ngal e ko wiɗorte kon e gandal ngal ko ɗum wiyete rabbani hada qawlu l'imam Shawkani fi Fath al-Qadir wa min ajalli fununi al-ilmi بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل قسم أبي بن عثيمين ondatti rani yewtere makko den hollugol en himmande mawde wonde andinagol lasliji ngal ɗo gandal himmande mawde wonde e toppitagol lasliji gande ɗen o holli en wonde no jeeya e ko ɓuri mawnude e fannuji gande ɗen bal huwa ajalluha o balɗo ko idrabu ibtalin ka ko idrabu bayanin wa iqrar wonde en jangino wonde bal ko arata ko idrabu ibtal piyugol bonnugol yewtere feƴƴunden e idrabu iqrarin wa bayan kirragol yewtere feƴƴunden ɓanginande wiɗen misal idrabu iqrarin wa bayan nelaɗo yeeti sahabaɓe fi woɓɓe goo aroya ɓe heɓayɓe baraji ɗuɗuɗi nelaɗo inni ɓen ɗon hum ihwani sahabaɓe landi he nelaɗo minen na alasna ihwanek nelaɗo maki bal antum ashabi on bal ɗon karmakoɓe ginni wonamo idrabu ibtalin na bonnugol wonugol sahabaɓe siɓɓe nelaɗo la ko wi'ugol bal ko on musidɓe an kono ɗon mari sifa gomoɓe mara kamɓe aroyoɓen antum ashabi ko wondiɓe an kadi kamɓe ɗon aroyoɓen ko ɓe ihwani tunnaɓe ashabi idrabu iqrarin wa bayan piirɗo tabintinirɗo ɓanginirɗo ko on ihwani ko on ashabi kamɓe aroyoɓen ko ɓe ihwani tunnaɓe ashabi ɗo kadi oɗo innen wa min ajalli fununel ilm bal huwa ajalluha oɗo ko idrabu ibtal ka ko idrabu iqrarin wa bayan idrabu iqrarin fiyon ɗum ɓayru o tabintini ay wi'ugol ngol asrafuha riwa ko wi kom min ajalli ko sifaji ɗin o ɓeydi joni seŋinni goɗɗum no jeeya ko ɓuri mawnude e wi no ɓuri mawnude ara en yaltini e nder ko ɓuri mawnude kon ara e yaltali seŋinni goɗɗum no ɓuri mawnude no jeeya e ko ɓuri mawnude kon en inni no ɓuri mawnude ara e fof ko e ko mawni kon jeeya yaltali so taw no woni en inni no jeeya e ko ɓuri mawnude
e inni bal ɗum ɗo no ɓuri jaasude aray ko idrabu ibtalin fi on ɗum ɗiɗaɓum kum e ara num kum moɓodirta nokkungo ɗum ɗiɗaɓum ku yalti e nder ara num kum kono ɓaydo ɗum ɗo fof koye nder mum woni koye daraja mawnugol ngol woni ko woni ko ɗum ɗa ɓuri towrude yaltali e daraja mawnugol ngol ko ɗum waɗi bal ɗon ɗo ko idrabu iqrarin wa bayan bal toode aynata bal a firata bal on ko woden kon firde bal ɗo siko iqrarin wa bayan ko innata bal toode kapular wa min ajalli fununil ilm no jeeya e ko ɓuri mawnude fannuji gandal ɗin bal toode huwa ajalluha ko ɗum no ɓuri mawnude wa ashrafuha ɓuri teddude ilmu tafsir gandal tafsir ngal ɗum ɗo fof ko jumla itiradiya bal huwa ajalluha wa ashrafuha fof ko jumla itiradiya ko ɗum waɗi si woni ilmu sina ɗum ko wa min ajalli fununil ilmi ilmu tafsir ko ɗum woni wolde kono ɓeydi bayan e iqrar yewtere nde yewte nde ilmu tafsir ko gandal tafsir ngal allazi ngal gandal huwa tabyinu maani kalamillah ko ngal ɓanginirngal firoji yewtere Allah nden azza wa jalla tedduɗo mawɗo ka yewtere men e ala doguno wiwgol en sadaqal qur'an wiyetake sadaqal qur'an ko sadaqa allahu fil qur'an sadaqa ko konngol hutortengol e kon sadaqa ko hutorte koye konngol tum hutorte sadaqa o gongi ka konngol makko sadaqa o gongi koye konngol wonta masdaruhu qawl wa in iqtarana bil fi'li illa anna aslahu al qawl qalu al qur'anu kalamullah wa kal kalamu sifatun min sifatillah wa sifatu la tatakallam ran ɓenne ɗum ɗo waɗi wata wiide alquran sadaqa alquran inna sadaqa allah ɗum waɗi heɓɓitude innen sadaqa alquran sadaqa allah no aray non wata hutorede terme koɓe tawhid ɓen no ɓangini ka defte tawhid wa qad wada'a ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓe lelni lahu wonande gandal tafsir ngal usulan lasliji kama wada'u li ilmi alhadithi usula wono ɓe waɗirani noon gandal hadis ngal lasliji wa li ilmi alfiqhi usula ɓe waɗani gandal fiqhu ngal lasliji kono ko semdi wonde asliji wodanɗi hadis ɗin e asliji wodanɗi fiqhu ɗin ɗiɗo fuu majji ko taggaɗi tigi kurkanagol qur'an taggaɗi tigi kurkanagol qur'an ɓay ko yen dartu hadis on ha ndaren so selli o firana en qur'an ma o ɓangina nayi ñawore nde qur'ana jumli wa in kana min as-sunnati az-ziyada sunna on ko pecce tati qismun bayyana al-qur'an wa qismun akhar nasakhahu wa qismun akhar zada alayhi wa qismu ziyadati hada la yunkiruhu ahad وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شيخ جانتي كوندو وني سابو بويندو دي دوندو بماكي بويندي لاتينو كي بويندي انغال دو غاندال كو هويانتا المبه ومبه دودال غاندال يانكوال وونغال دودال إنت دودال إنتنغال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ko dudal mawngal wongal e leydi mamlakatul arabiyatu saudiya fa talaba minni ba'du nnas yoga yimɓe ɓen ɗaɓɓirinmi an ufridaha fi risala yomi wettin ngal ɗo gandal e batakuru wettindu tawata wonɗo si ƴetti faamayi ko jumli kon e ngal ɗo gandal en tiniɗo kadi ko yoga yimɓe ɓen ɗaɓɓirimo en inni dolnugol ceerno koye dolnugol almuɓe ɓe woni lowgol makko koye lowgol almuɓe ɓen ɓuri ko ngewde defte wallifa ɗen ko almuɓe woni sabu haade wallifa ko yimɓe woni sabu haade wallifa to gasa si heddino e ceerno on tun harayno haqqille makko dogata e mum o miijo ɓay himo anndi fof no anndi ɓay himo anndi fof no anndi idan kono so tawi woni o ɗaɓɓirama haray imo wawi kurkade ɗum noon hara o hewti ɗaɓɓirede arana matu فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر ديكي يبور ويده وأجمع برا موبده فأجبته إلى ذلك من نوتي نرداندم وأسأل الله تعالى أن ينفع بها مطوري ألا نيو ألا نفر ندير ودفتره
ويتلخص ذلك فيما يأتي جون كوكو مي دابيرا وادugol ɗo no raɓɓintinni no barkintinni e ko woni arde kon e konngudi goo alqur'anul karim humpitugol en qur'ana on ko yowndiri e qur'ana ko ko ɗum woni ɗin humpitande yowdirde e qur'ana mata nazala alqur'anu ala annabi ko mawdu arji ɗi mbewni yowde ko wonde tuma qur'ana tillina e annabijo tippi e annabijo waman nazala bihi alayhi min almalaika ko hombo e malaika ɓen tippori e qur'ana ha e nelaɗo awwalu ma nazala min alqur'an ko hon ɗum adi tippade e qur'an nuzulul qur'ani ala nawain laatagol tippagol qur'ana on koye noneji ɗiɗi sababi ko ardi hara ko sabu goɗɗum waɗi ha waɗi wabtida'i tawa ko ni tun ardi na goɗɗum ngo woni sabu ha waɗi na tampere wona lesde wona bonnere goɗɗo wona saggitande goɗɗo wona ɗaɓɓugol goɗɗo hunde kaari wona suuɗagol goɗɗo bonna goɗɗum ronka feeñirde qur'ana ara holla wonde kaari waɗi hunde kaari koko ardi ɗum ɗo fof ko sababi koko ardi ɗum ɗo fof ko sababi koko wiyete ɗo sababi ɗaɓɓitante asbabu nuzul amma keɓal ngal tawata ngal ke ngal ibtida'i ngal ɗaɓɓitantake sababu nuzul ko wonde tuma ɗaɓɓiteten sababu nuzulil aya ko so tawi woni lil ayati sababun no jeeya e geɓal e geɓe ɗen ɗiɗi assababi ko woni sabu ayeje tippiɗeta ko goɗɗum sabimbinni tippagol majje wabtida'i e fuɗɗuɗum ni tun hara ardi wona goɗɗum ko woni kawri leɗɗo ko so a woni sabu ha ɗum ɗon arde alqur'anu wonde qur'ana on ka corteji maggol e ka ñawoje maggol no senditi pecce makkayankeje wa madani e madinayankeje ayeje ɗen ka ñawoje ka corteji wo bayanu e ɓangingol kadi ɓe yawta e ɓaaw ko ɓe yeeti en kon wonde tippagol mayre ka ñawoje e ka corteji no humodiri e ɗiɗo nokkeeli ɗiɗi makka e madina ɓangingol alhikma faandunde nden min nuzulihi e tippagol qur'ana mo farraqan ko nde sendindirande tippoɗa ma ɗum aya tippo wono yaha aya tippo wono yaha aya tippo wa tartibul qur'an e rewnindirgol qur'ana on rewnindirgol qur'ana on wona noone e gandal ko woɓɓe goo yaltini imamu Shawkani no waɗi ɗum ɗon raddu moƴƴa tartibul ahdath fil qur'an rewnindirgol qur'ana hara koye hoore mawduji no ardi noon moɓidira ayeje tawhid ɗen fof sengo moɓidira ayeje julde ɗen fof sengo moɓidira ayeje zakka ayeje korka ayeje qisas ayeje gazawat moɓidira sendidira qur'an on surta ka nder corteji waɗa ɗum ɗaɗa ko alta e ɓangel ngol ɗum ɗa ko suratul kariol ɗum ɗon la e jus dagaki kadi rewnidirirgol corteji ɗin nodi tippori noon wayla tartib at-tawqifi arayna ko suratul kari walla dingola hikkiɗon yiltidira qur'an on no woniri noon no yiyirɗenmo noon no windira noon e zaman Ousmane sahabaɓen fof futti e hoore ɗum ɗon ɓe yakitori ɗum ɗon ara yiltidira fuɗɗora alagi itta fatiha ga adda ɗon alagi adda mudassiru adda muzammilu inna addiray non ɗum ɗon kadi la yajuz mutlaqan alqur'anu tartibu suwarihi wa tartibu ayatihi tawqifiyun la majala lirra'yi wala lil ijtihadi fihi abadan inda ahli sunnati wal jamaa rewnidirande corteji ɗin e rewnidirande ayeje ɗen ko hunde taƴande haqqille muɗum goɗɗo sellanta goɗɗo yo miijito ɗon ma yo waɗu ijtihad ma yo ɓeydu nder ɗon ma yo ɗuytu nder ɗon idan ko noon kadi jam'ul qur'an fi ahdi abibacrin wa ousmane yeeto en kadi qur'ana moɓira feendo aboubacrin siddiq eno qur'ana moɓira feendo ousmane ha sahabaɓe fof yakitori mushafu ousmane bni affan on moɓe mooɓi on winda noone no windira e ko homɓe yaltena no windugol e nafoore koni e ɗin a tafsir ɓe yeeto en kadi fi tafsir andi toɓɓere aranen men ko yowndiri qur'ana on tigi ayeje makko e corteji makko e tippagol makko e ñawoji koni e makko e honto tibbi sengo ɗiɗaɓol ngon ko tafsir on mana a tafsir gon ɗum woni firo tafsir
lugatan ka dengal wastilahan e ka fandunde yimɓe gandal ɓe gandal tafsir ngal wa bayanu hukmihi e ɓangingol ñaawore tafsir nden kaaf wonno fukki e nuskaji ɗi mon wal garadu minhu e ko fanda kon e gandal tafsir kon ɗum woni lefu ko fanda kon e gandal tafsir ngal toɓɓerɗiɗa ɓernde ngal wajibu alal muslim fi tafsir kon ɗum waɗɗi julɗo e firugol qur'an almaraji fi tafsiri ila ma yati sendindirgol ruttorde ɗen ka firugol qur'ana e piiji wondi arde ɗin goo kalamullahi taala bi haythu yufassaru alqur'anu bilqur'an yewtere allah nden ka tawata qur'ana firtirte qur'ana liannahu adra bi muradihi ɓay kanko allah ɓuri andude ko fandi kon e yewtere makko nden ɗiɗi sunnatu rasuli sallallahu alih w sallam firtirgol yewtere allah nden konnguɗi nelaɗo ɗi liannahu muballighun anillah ɓay nelaɗo ko yettimɓe allah towɗon wa huwa alamu nnasi bi muradillahi taala fi kitabi ɓe ɓuri yimɓe ɓen fof andude ko ɗum allah fandi e deftere makko nden wa anzalna ilayka dicra litubayyina linnas ɗum noon ko jeeya alqur'an kalamu sahabati ridwan radiallahu anhum konnguɗi sahaba ɓen la siyama tentinino zawol ilmi jomiraɓe gande ɓen minnum e sahaba ɓen wal inayati e wattu toppitiɓe ɓen bi tafsiri gandal tafsir ngal li anna alqur'ana nazala bi lugatihim tawde noon qur'ana tippi e nenɗe maɓɓe wa fi asrihim e zamanu maɓɓe ɓe seedi wahyu on ɓe nanimo ɓe faamimo ɓe ɓuri en ɓay enen en nanu tun faamuɗen en yiyano nayi kalamu kibari tabiin firtirgol yewtere allah nden yewtere mawnuɓe e taabiyanke ɓen alladina ɓen yeytano wattuɓe yili bi ahdi tafsiri lunginagol tafsir on ani sahabati e junngo sahaba ɓen radiallahu anhum ma taqtadihi lkalimat ko konnguɗi ɗi ñaawata kon minal maani firo alshariyati sariya yanke o awil lugawiyati ma konnguɗi qur'ana ɗin ko ɗi ñaawata kon e firo ɗengal yanke o hasaba siyak ittiri soggandeji no qur'ana ardata noon ene konnguɗɗin saccira noon fa ida ihtalafa shar'i wal lugawi e hollugol en wonde si firo sariya yankewol ngol luutondiri e firo ɗengal yankewol ngol ukhida bil mana shar'i ko ƴettete ko firo ko sariya on fiɗi konko ɗum ɗon ƴettete illa bi dalilin so wona hara firo ɗengal yankewol ngol wondu e tindinande yurajjihu lugawi no hisina hara ko ɗengal ngal holli kon so ngenni ɗengal ngal ko fanɗen ko saggitorɗe ɗen dictionnaire ji ɗin luga on ko wi kon e muɗum ɓayɗo gandi ko luga on wi kon ko hunde hittude nokkeli goo ka qur'ana fametake e majji si wona bi al luga no heewi saɗa lannata wano al ismu fi qawlihi taala qul innama harrama rabbi al fawahish ma zahara minha ma batan wal ism e beere wal ismu e beere ɓay jahiliyankejo inni sharibtu l isma hatta dalla aqli kadaka al ismu tadhabu bil uquli on ismu ɗon ko beere fanda idan ɗum noon ko ɗengal kalfiri ko wano noon kadi ko qur'ana ene kon ka suratul hujurat la yaskhar qawmum min qawmin wota worɓe jalu worɓe on qawmu ɗon ko worɓe fiyon ɗum zuhayr inni falastu adri wala ikhalu adri a qawmun alu hisnin am nisa'u a qawmun alu hisnin am nisa'u ko worɓe woni yimɓe hisnuɓen ka ko rewɓe idan harimo mokkade ɓe qawm no ara ka ɗengal arabu hara ko worɓe fanda la yaskhar qawmum min qawmin wota worɓe jalu worɓe asa an yakunu khayran minhum wala nisa'u min nisa'in haranayi no golota yimɓe jalu yimɓe aroyayi nawta rewɓe jallu rewɓe enne ɓen ɗon na yimɓe idan anwaru l'ikhtilaf alwaridi fi tafsir almathur amma ko egga kon e sahabaɓe riwayaji ardi ɗin e ferugol qur'an noneji lurrugol majji on goɗɗi si ari tindini hunde kaari si goɗɗi tindini hunde kaari kon ɗum woni noneji lurrugol ɗin lurral ngal ko lurrande ka konnguɗi firongol fof ko gotum ikhtilafu tanawu'in la ikhtilafa tadad kama yu'abbiru ibn taymiya o yewto en ɗum noon kadi tarjamatul qur'an o yeeto en kon ɗum woni firtugol qur'ana ta'rifuha humpita en koni tarjama qur'an anwa'uha humpita en noneji tarjama qur'an hukmu kulli naw'in ɓe yeeto en ñawore kala noone e ɗin noneji khamsu tarajum mukhtasara ɓe sakkitora ka deftere maɓɓe yewtugol en waɗangol en tarjama gurdam maaji yimɓe jowo mukhtasara raɓɓinɗinnaɗi lil mashhurina lolluɓe bi tafsiri andiraɓe gandal tafsir
salasun tatoɓe e maɓɓe li sahaba hara ko jeeyaɓe e sahaba ɓen warnani ɗiɗoɓe e maɓɓe li tabiina hara ko jeeyaɓe e tabii yankeɓe ɓen accema en timminen ɗum ɗo fof ko mawdu addi sumara janngo en fuɗɗoto ka fuɗɗeteɗo ɗum ɗo no wayi ko fihre yaman noon falama ɗamade aqsamul qur'an pecce qur'ana ɗen o yetto en kadi ka nder deftere ɗo ɗum ɗo fof ko woloyta wolal taw o yewtoyto en noon pecce qur'an ɗen min haytul ihkam wa tashabuh ka ñawirede ñawterede e ka nandugol ay no woodi e qur'ana ko tawata ko muhkam no woodi e qur'ana ko tawata ko mutashabih mawqifu rasikhina fil ilm o yeeto en ko ɗum woni darorde dutiɓe gandal ɓen wa zaihina e oñiɓe ɓen ɓeeɗo ɗiɗo ko honɗum mo kala e maɓɓe duwa wadde ko honɗum mo kala e maɓɓe waɗi minal mutashabih e ayeji jilɓuɗe nanduɗe ɗen attasabu haqiqiyun wa nisbi yeeto en kadi koko wiyete tasabu ɗo no woodi goɗɗum e mum ta ko haqiqi no woodi goɗɗum e mum hara ko nisbi ko damba ɗum tun wona haqiqa tigi tigi yeeto en alhikmatu fi tanawwu'i alquran ila muhkamin wa mutashabih yeeto ko ɗum nafoore honde woodi e senditagol qur'an pecce ɗiɗi feccere goo wona muhkam feccere goo wona mutashabih muhimu taharudu min alquran ɓe yeeto en noone goono ka nder qur'ana noone no jeeya e gande qur'ana ɗen ko wiyete muhimu taharud weeminayi ɗum neɗɗanke wonde ayeje ɗen no ɗurodiri ayeje ɗen no liddodiri oɗo aya ko holli ko ngoɗano na ɗum holli wal jawabu anhu e jaabagol hollugol en ko onno gerdeten ha moɓidiren ko miijiɗen kon no ɗurodiri wa amsilatum min dhalik ɓe addana en mise ɗe tawata ɗe waway tutande ngal gandal ɗon alqasamu wondoje ɗen ka nder qur'ana allah ko wondirta kon washamsi wa duhaha wallayli ida yaghsha sifa ɗe wondoje ɗo ka qur'ana no allah wondirta noon taarifu humpitugol en kon ɗum woni wondore atatuhu alaji ko wondirte kon fa'idatuhu nafoore wondoje ɗen alqasas qissaji ɗin habaruji feƴƴuɗɗin taarifu ha humpita en kon ɗum wiyete qasas e algaradu min ha ko ɗum faanda ko ɗum ɗaɓɓira ɗen e ɗin qissaji alhikmatu min takrariha ko nafoore on ɗum woni e fillinnagol ɗiɗi wona e suratuwol kaaliwol e suratuwol kaariwol e suratuwol kaariwol ɗa raɓɓiɗa ɗa juuta ɗa goɗɗum wona toon hara alano e ngol suratuwol ɗa ɓe yeeto en ɗum kadi wahtilafiha e luutodirgol ɗin qissaji fi tuuli ka juutugol wal kasre ka raɓɓiɗogol wal usluɓe ka laawol mboodi yewtirde al israiliyat ɓe yeeto en riwayaji fillaɗi e bani israila ɗin alyahudi an nasara alul kitabi eyyi la tusaddigum wala tukadibum ɓe yeeto en fiiɗi allati ɗin uqihimat piƴaɗi fi tafsiri nadaka defte tafsir wa mawqiful ulama'i minha ɓe yeeto en kon ɗum woni darorde karmokoɓe ɗin ko honno waweten hutorde ɗi ko honno waweten ferditade takko majji addamir ɓe yeeto en fi damayirji ɗin ka qur'ana huwa hiya hum antum ko nanditeɗi ɗo woni ko damairu fasdin woni ko damair muttasila damair yarhamukallah damair muttasila ma damair munfasila woni damair raf woni damair nas fo ɓe yeeto en tarifu ɓe umpita en ko woni damir maraji'uhu ɓe yeeto en ko honto ɗin damirji artata si ɗi ari koye honɗum e yewtere feƴƴunden ɗi ruttete al izharu fi mawdi al idmar addugol damir feeñuɗo e nokku ka suuɗete o fa'idatu adda nafoore ko honɗum ɗum woodi al iltifat yeƴƴitagol ay tawa no wolude yewtere fi yimɓe ɓe ala ɗo neɓata tun ewno en wawasi ko wonɓe ɗon wona wolanede ma yewta en wawasi ko wonɓe ɗon wona wolanede ha yewtere nden huccoya wawasi ko yimɓe ɓe ala ɗon few wona wolanede ko ɗum woni nafoore ɗum ka nder qur'an yewta yimɓe fewtodaɓe wonɓe ɗon neɓata nde huccoya few wawasi ko ɓe ala ɗon ma yewta ɓe ala ɗon neɓata nde artiroye nde waɗe e yimɓe wonɓe ɗon wallahi jaa bi sidqi wa saddaqa bi ulaika hum taga e ko nandite sifa ɗiɗo piiji wa fa'idatu e nafoore mum damirul fasti e damayirji sertuɗɗin e konnguɗɗin wa fa'idatu e nafoore mum idan ko ɗiɗo mawduji ɗiɗi lintuɗen ɗo ko ɗiɗo ceerno en woni yewtade e nder nde ɗo deftere digi en anndu himmugol ɗiɗo piiji ngol sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa sallama tasliman kathira ayɗo mi tawti mi daraki ɓe ɗannina e téléphone ji ɗi o jara
company.